kila mai. Malo lei malo taulava ki he fola mali malo au pito ki ora na fakalova lai atu tahalo hani aroha noa ia and a big fat talofa il malu mal pa io tata watunu e le ngata fo ile o community al Pacifica ia o tero nei ia maso se tafore nei kolope ia wa mau mai fo ia le tatu por kalame o le soonga o le tatu Pacific Health tala noa i lunga o le Blue TV ia tu na tu fo inisio tala la mai mali poti e tu sai foi ma le fea ngai ele ngata ile lalo langi ia fa pe foi ia to tato wa tunu nei ni sila o le o to se i lalo le vai fa o sa ma va or covid se fluiva ia o ile mana to tato por kalame e mo no fa pe atu ia talo fa lava ile suafa malo lo tato wali o Yesu Kristo fa talo fa ma fa felo to foi ia le pa ia lo tato wa tunu o lo fa pena ona fa fonga masila mai mo mai e longa o le tātou upenga ta whailangi, le ngata i leo le ala ata le Blue TV, ile nei fo i aso whareile, o le fo i wamahea, i le telo o ngaluenga le nei vai aso ai maise, o le aso lona tolu le nei talu o na see, ao te aroa nisila, i lalo o le vai ngā wha o sā, i a mawawao ko viti, se furuiva e fia whairo atu, o le wa maua le fsota inga le tātou por kalame, i a mara whionga i atu i whasasina Maria la whaele, o ia leo lo whapena o ne iei kutonu o komiti, ulu ia por komiti fa foi o lo la to fa nga soloina ma fa ta moe ia le faingo tui pui ia le ngata foi leo le fa tuina ia no fa fa pitoa o lo fa nga solo nei ia le faingo tui pui ma fa mai ko vites fluiva ia mai foi sina ni poti ma sina tala la tamai ia po mai foi ia fa nga solonga o tiu te manga luenga e pe o fa nga ia ilo wa va mlo fa lo te fa talo fa tu ila wa fionga tu fa sina ne viafi. Ia, o te patalo whātu le whafunga anga sa mua le nei fo ia wauli. Ia o le anganga lava le nai tasi Lorenzo, o le whaftaia lava o le ola man manosi ma whaftai fo i ngā ruenga pa ia sisili ese o lo fo ina mai pea so tai tasi tātou te mawai fo i le e u lava o na iei tātou nei vai teimi o le whamai man lockdown ia ai lo va ai pe le anga lei o sisili ese yo tato wola mo lo so sfua ia vi ele ri le fo i pa pe na ona va ai atu o lo ma walunga la vale o ino le masina i lo soifua tu i fasina alofa tu lava i lo pisi ia re ngata fo ilea o le tele o ngaluenga alofa o lo fea ngai ma oe pei fo i o le pōna pō na maua fo i le tātou pot kalame se tasu fsota inga malaua fionga o lea lo o e lo tolo toi ma lo e taula mua i tonu o le fatu ino se no fuanga fa pitoa e fai e tui pui ar koviti e stasio e kane sia nei au kilane i saute e ma fai ona e tara no fa lau i tele mai fa soa mai i a fufuanga i al matanga luenga fa mon mone tui fasina. Ia, whaftai lava mo le whafsili ia pe o tūlanga lava le nai tasi o le tamawhai lava e tawa nā fo i le mātou ngaluenga ia e pese fo i le komiti whafoi o le Northern Region Health Coordination Centre ia toi reopen ia tātou vaccination centre ia e mese lava vaccination centre al Pacifica o le naunaunga lava ia avele nei avanoa e mawhai e ona toi tutui se to o tele o whai numera mō tātou tangata. Ia o tātou sila fia foi, e tele foi o tātou tangata, e tele wha mai ese mo ai le tino. Ia o le mafuanga na we are most vulnerable to contract ia le virus lea o le COVID pia whapea e le whataunuina se tui mo mua malilona lua. Ia o lea lana tawa nawai lava ia mawhai o na whaawawina le au nanga le e whakasa e pe on sila fia se taimi o tia sa whai atua sa whai mato pop-up i le whakasa po se mangi le East. Ia o sa tawa nau lava ia whatau nuina le tuilo na lua wa pe o na longa atu fo i puia li i tatou atu nuu ia me se fo i Pacifica atua
a whape whailo tui a lona lua ia wa puipuia oe i le whamai e 25% so e whata ua tele ona whaile tui lona lua o e ua uma ona whai o lato tui mua. Ia o lea la sa o tamawhai e lava ia mawhai ona whaua wina lea wanoa lea mo po se ia mawhai ona o mai tangata e tolu se lau 5 sa whai o lato tui mua. Ia e tamawhai ia whatau nuu lato tui lona lua ia pui ai o lato ia e me se fo tato community. Whaftai tui whasina. A whawhela i lātou ia ele ia ngai atu i le pua sei i le taimi mua. E tatala lewa noa mo tangata ia ele i whaia lātou tupui i le pua sei i le taimi mua? Ia o lea lava o te tatala ina lewa noa mo e walk in. E a foi nei e tamawhai lava ia o le operate ia le pop-up le under lockdown alert level 4. So we have health and safety measures and we got infection measures that we have to follow. But o lo tamawhai lava ia talia ina tangata o lo walk in. Ia mawhai foi lato screening. O lo screen le telo tangata pe a o mai. E fesilinia fo'i pe o iese fulu, ia po maua se whamai, tina o le ulu, sore throat, ia o aia inga lava ia ma fesili, e tatau o na whamai e mātou I whafo, ia o na awai mai ei la I o tangata I tutonu, sa iei nei tangata sa o tano turn away today, o na o le mafuanga, o lo whai o lai whaatali mo lātou results o lato COVID test ia awa ngai mai whai o lato tui ia e avaku ai fo le avatu ai fo le tu o lalo I o tato tangata ia utangia ia le tu alalo ma fufuanga ale health a wala wale puipuina o le lautele o tangata ia ai mese lava le au whainga luenga o le taimi nei ua tau le aise au whainga luenga o le mea lea sa ona ua tele o whalmai o le ena maua ai cases ia ua tele lava la ona isolate ia le tele o clinicians ia o le ua redeploy ai ia le tele fo I o tangata e o e whaatino le COVID test ia o le ua whawhitai le tua ia ua iai le team lea na o mai e whaatino ngā luenga I nei aso ia o se team fofo ia le au pharmacist e wa tele o taimi e whaatino ai lātou tui ia o le ana mau ai le awanoa o te talosanga iai e o mai e whaatino le tui mo le nei aso ia o le tu alalo la nai I tatou community matangata o la whaafonga mai le nei aso a whai lava ua whailo COVID test ai le mau atu results whamol mole o wale anga I whale I e whai ai vaccination centers o wa fo le anga I mai I nei ma wa fo oe I le fulu po not feeling well just stay at home and isolate yourself because we're trying to really eliminate le solo le whamai le wa rapidly going so o le tu alalo le na Lorenzo mo le whafonga anga Samoa ia me se foi tangata Pasifika. Whaftai te le, tui whaasina o lea, o manina o le tūlanga lea a. Ea, Samoa e lea ngata I lea o le tātou watino unei Aotearoa, o nā o sau no tui whaasina. A whai, e whai lau tui. A whai lai siaki o lama, e se mea nai lua. O le siaki hoi lea whao ngā ai e le tia niu se tu lou. Lea e tui to tonu o puisu se tu lou lava, o le ngangana tu sa o mawhaingofie. Le tui to tono le puisu o le siaki le na pitai o le tui ia o le fai I le lima a le lima nga vale ia po le lima tamatau le lau fa manino e tui fa sinel vaenga lea a fai ia lau siaki e le ma fai la ona fai lo tui pui se ivanga na ua maua le result po le I unga o lau siaki o manino na tūlanga e ngovinga la tau si sia male na vaenga la nga e se foi fa o soito le nei mea foi ngane o le watu e whaile tui pui ia la fatua o mon whaili siaki fa pea mai loma le nurse malie e te toe fo il fale e fa tali ia le result o lau siaki ia ona e toe anga I mai lea mana tua tātou taimi le nei
e lo to mana o mia lava le whaonga se o le taimi lona winga whautangia mai e pa ia mare mamalo tātou atunu tu whasina se o le si vaenga leo lo tu whisiri mai pere tō tele ia te au whai mai o le ea le saonga e tatau ea ona whai se booking mo le tui pui pui ia pēna o lo turn up lava i se no whanga o lo whanga so le tui pui pui ia ona whaida o lo tui wala ngai tō tele fo istangata whai mai Iwa uia nana o turn up o le walk in na o luatu a wali tutonu whai lo tui e au noa masa o booking e mawhai e ona e whamanino mare tūranga le whamone mole Ia, e mawhai ono whai atu Lorenzo, so se tangata lava Pasifika o atu i le MIT po le Westgate po I tato pop-up a le Pasifika lava ia. Ua uma on whai le tūlanga lea e sa ona turn away se tangata Pasifika lava ia e turn up e walk in e whailo na tui ona o le mana o mia ia bawe ona tutui le to o tele o tato tangata. O le wata walu I luna tato whaino mela I le 35%. So we're still very, very low on target. Ai o le la wasi I luna. Ia o le la sa whai ai le whautuanga le tato vaccination centers e sa ona turn away ina se tangata Pasifika po le maoli e turn up e whai o lato tui. Tu whasina mole na o tasi e tātou no fuanga mo tangata Pasifika le roi te minino I Otara. E inisi no fuanga. Ole tato e tolo tato o e lua no fuanga lea tu mau e tatala mai le aso fua I le aso sa I le afo le valu na I le afo le tolu o le MIT lea I Otara Vaccination Center Pasifika o le number 5 Otara Road ia ma le tato center lea I Westgate o le number 11 Westgate Drive o le Westgate le mele sa le shopping center tuai e tatala mai fo I le aso na fua na I le aso sa I le iva na I le afo tolu I le awauli a o le taimi nei o le whatino le pop-up lea mo nei ma le aso atai au e a mata mai le iva na I le lima I le iafi Aftai tu whasina ia na ono tu e whamanino lava le tūlanga le usau noa iai o ana nei le sa mata sa ta tala I le vaenga fole o le pop-up vaccination center no winga e le o se mea tu mau na o nei matai au I le whakasa po se I Mangere East a maua sau teimi tai au o na ia nga ia I lea I le no fuanga le na ia pe te anga I fo I le MIT Otara mai le tūla e valu I le toru le afiafi ia po tato no fuanga ro I Westgate I Aukilane I Sisifo tu fascina le foi sa mo le tato por kalame le so fai mai wa mata faatanga ona fai tu pui mo tamai te fulu lua le se fulu lima tau sanga in fai ona fa manino tūlanga lea e sa o lava le saunoaga I lau whionga Lorenzo ua tatala ia sa vaia fo'i ia e pei o le saunoaga le a whionga le tamaitai palemia fo'i ua tatala ina ai le whai o tui o le o tamaiti tausaga I le sefululua na I luna ia o lea sa vaia I fo'i nai whanau na o mai maainga I le nei aso sa fia lava le nganga ua vai atua wo mai uma ia matua ma whanau sa ese ainga I to avalu ia na iena I ai to ongo ia wa amata lava ona wa maua le nei ava noa wa whaopopo atu ai fo I le taulongolongo ia I le tato tangata I o mai whaitui sa vaia I le whanau o mai whanau e tatui nei aso Whawhatai tui whasina e sel matango fia wa pe. O le aunga lava le malwha moe o le fo ia maua le lea le tātou Port Kalame. O le tūlanga lea o loo wha ngā solo ai I le whaingo tui pui I no fuanga lava ia Pasifika. O loo whaia I se awala wha Pasifika. Pacific Way. Mana tuala ia I situ susinga ia e tu sai foi masi wha moe. Tolu aso ia sa whai manukau Vodafone Event Center. Whai mai ia ni so tai o tātou watu nuu ai mai so fo mai whai mai. E le I whata mo ina I se anga wha Pasifika peitai la. O le whata mo ina ma le whaanga solo ina o ngā luenga a le tātou team ne le Pacific Leadership Team for COVID-19 vaccination rollout. Leo loo a fia ia le a fionga e ti whasina. Ia o lo whapena o na whata mo ina I le wha Pasifika. O lo winga lo whamtalanga. O tangata umalava ia to tonu o lo whainga luenga I tonu o census ia. O Pasifika umalava.
ele mawhaila ona yele tūlanga fo ile wha pia e te nanu tangata le e te anga ia e whaila tui pui pui le ilanga o lo iai ia tangata Samoa o lo iai lau whainga luenga tonga ku kaina ni we toke lau so o se Pasifika i to tono tātu no fuanga le ngata fo ilai lea no maua le vai maru vai po le vai mawhanawhana foi e tali e fo ilanga ua maru lure nei vai tau pe no whai atu o lo whata moe i ianga wha Pasifika so awara te popole e te le susu atu fo ngane o na taolo mai na yo se ngango le palangi le ai o nai lava o tātou tangata lo whea ngai ma le whata mo ina o le ngaluenga tu whasina si e toi wha manino mai lava le anga lo te le lava i atu susinga fo i e tau wha leanga tau whai i le tui pui pui pei tai o lawa whionga le lo wha pena no lo tolo toi te tonu o wha urulunga o le whangasolonga o tui pui pui pai ana e wha manino le tūlanga saunga le mu. Is the vaccine safe for everyone? Yeah, ole isa o lava le saunoanga Lorenzo o pea ona wa telefone time sa o ia luna o le tio ia tele time interview ia ia ole tu alano ala le tasi ole tui o wa uma ona faia uma suenga scientisi ia ma allow my 40 le World Health Organization ia e fai foi ia investigation a New Zealand foi ia male au maina foi o le tui to tono le atunu ia e pei o le tūlanga le sa iai sa matova ai e wa over mai le 30.2 million people ua whai o lato tui pupui e te tonu lava o New Zealand. Ia a temi nei ua over atu le iwa se lau awhi tangata i te tonu lava ia o Aukilani ua uma o na whatinoina o lato tui. Out of all these people, we have never had a serious case or a severe case if FBI ua whaina i le tui. Ia o lea. Sa tele fo'i ni whaupunga ia mani tustusinga. O nei tustusinga ma nei whaupunga e le ai se whaavai whaasaintisi e mawhai ai o na whaia nei tūlanga matangata o lo o whaia nei promotion o le anti-vax. Ia o lea lai o le naungaunga lava fo'i o le whanau o le youth e pe o na tato tilo tu fo'i cases i al Pasifika wo mai e to tele lava nisi fo'i o tangata wafia e iai e youth they in a youth age so o le tualalo na o pe o tangata nei mawhaia o na au mai al whaamai tutonu i se ainga because they are moving all the time. So ole tualalo na vatu ia tui mapuipuia ia le ainga lava ia atua e pe ona e saunoa taimi wa pasi ole o ngaunga lava matou ma o nanga ia ngā lulue i le Pacific Way on what it worked for our people. Ia ole mena sa tamawhai e fo ia e tamawhai lava e challenge le system all the time. Ia mawhai ona tatana ina lava vanoa e tui ai tangata spulu ono tau sanga nga ilunga ia afia umailo a inga atoa. Yeah, that's our way that we've been promoting the message o le tamaiti e su ono tau sanga nga ilunga. Ia lea lau whaupopo mai le tatana atu i tui le spulu lua tau sanga. Ia o lea fo ilai whai ai le tūlanga e tatana tui mo spulu lua tau sanga na iluna au mai le a inga atoa o le taimi lava le nei. I feel now pui le tina, pui le tama, your grandparents, your elderlies, your community. This is the time e te tau ona whaatino ai lau o e lava ngaluenga whaatangata, whaasoifua maloloina, e pui oe, and then you pui your whole family, your church community, malo ainga, e pe on tato titilo atu. E tele lava setting ese le wa maua mai ai cases ese ia wa maua mai tonu shopping center ia wa maua mai tonu colleges wa maua mai tonu le university wa maua mai tonu o ekalesia so all the settings are quite very different ia wa o leo wa
BCI ma solo rapidly ia le whamai. Whaftai tui whasina. Sa mau e tātou Port Kalame. E tolu i lātou salo kaina e leo i kalai estete, mafua mai. Ona o le leo si ta ia o tula e fono i te tau o na uia, mai te tau o na lapata ia i lalo le vaenga whā. O sama vavau o COVID-19 fluiva. Fa pe fo i lale tō lua sa loka i leo o i kaitaia. Whā nof. Mafua lava ona o le anga i le pack and save. E au noa mani ufi fofonga. E le te tau o na tupu le tūranga le o tātou watunu. Tui whasina, se e tui whamanino mai lava i a rules, i a po sama vavau i lalo le vaenga whāwha mona mole. Ia o le vaenga whānawa lea, o le whaatino ai fo i le whaangalua i non pop-up. Ia whai lava le ufi fonga i teni uma. Ia ona o mai foi la ia o le 2 meter distance fo i le whaatino ai le au nanga nei taimi pe o tū la fono tū mau lava le nā 2 meter distance. You have to cover wear a mask, you have to sanitize, you have to whailau scan no app. O mea umalava nā le whaatino i. Mane screening lava lea o le pewa maua oe i se fulu, you got any gold system, you got any fever, sore throat, any sneezing or running nose, o symptoms uma ia o le e screen ai tangata temine. Ia o symptoms uma fo ina e te tau ona utangia fo e tātou ia whapea lava ua maua i whaalongo atu o le feeling well, you got to Ia o sa u whaupopo atu nā laua whionga Lorenzo ia o lesi tu la fono ta ua lava lea if you have been to a location of interest o le teimi nei o whaupopohina lava ia locations of interest I mea o iai tangata o lo whaiele contract tracing ale health ia tama whai pēr tatou a inga ma me se whanau nei me whai ona tilo luna o le internet ma tatou social media me whai ona tilo iai and update yourself and your family around the locations of interest ona ua lea wa halu lava i luna le whaingo mera ia e tatau lana tilo iai i le taimi pēna iai oe lea I lea time, I lea location, I overflow in a panic. Be patient. O telefo tangata o lainga I le COVID testing. I pe o ta whano no atu e ono I le valu I tu la, I o soso atu no se fulu I tu whaatali e tangata. Ona o lea ua panic ma whapea nato o leo wa direct contact. Ia ai awe whamu mua ie ua tatau o na o e whaile test. O tangata ia ngā direct contact. Ia a oele e le te whaalongo atu lava, you're all right. Don't panic, just stay at home and isolate yourself. But e tuule awa noa I testing center mo tangata ua tatau o na o e whai o nato test. Mana ia whaftai tere lava tui whasina e sele mana i o le whamanatu sa mua o tau sila mai I le whangule nei e tau o le hand sanitizer luna winga na ona e omi lava urunga le momono ia sau I whafo ia le fo I le vai ia na solo le mua la I o au solo le iau lima ia mauti noa o loo alu ia le sanitizer fo inga le I vai nga uma au pa pena uma lava le tulanga I te tau na whaatino I tātou lava I tono a inga tono tāwale po so se no fuanga e te alu iai o leo whamanino lea tui whasina ia sama vavao I lalo o le vaenga wha ia tui e mawhai ona mai sau noanga wha iu manatu ona o le tā taimi telefoi ia tūtona o lo whenga ima oi ai te tau ona maua se isia tā wha talanoanga I vai aso fau ai tu natu newa no mo sau noanga wha iu
Ia, malo lava whaftai lava mole nei awa noa wha aro e tatou e ngā lulu e whātasi e fo i malawa whio ngai tau longonongo lava pui ali i alo tatou atunu. Ia e pe o tua lalo lava ia Samuai male atunu Pasifika o mai e whai tō tui. Ia o tau leo tūlanga o le apui pui ai tatou i le whamai o le COVID leo wa ulu mai tatono o tatou atunu. Ia e mese lava le Delta variant lea. E vawe tele o na PCI le tele o tangata. Ia o lea la mo le whamoemoe lava, ia tamawhai lava, ia ngā lue lava, ia tatou vaccination center sia le Pasifika, i le MIT, mo le Westgate, ia e mese tatou pop-up le whatino le asoa atai au. Ia o na paule o le awanoa atonu o la mai se malilenga al malo fo yo le atau fiai pop up ia ale tam fai lava ia mafai ona ave ia tatou pop up late tono Pasifika ia no le nei vai taimi ia wa ese all the time Lorenzo, it's the information and direction from the government, it's rapidly changing all the time, so it's tough for so on operate on the alert level 4 direction from the government. Ia o lea ai a maua laua le awanoa, le iei le awanoa le asoa tae au, i pua se le whakasa, 36 Winthrop Way, Mangere East, ia o na longo mai foi la i o au pe whapea e whaingata pe o mga mia foi nisi explanation or any more details or booking, longo mai lava au i mwhai lava on tatala atu le awanoa, ai a maua lo le awanoa, mo tangata na whai lato bookings i Source Vaccination Center, go ahead and get vaccinated because all the vaccination centers operate i lalo le alert level 4 lockdown, health and safety, so you'll be safe. Mamole atu le nganga o le whaftai tu whaasina e mamole atu fo i le whaamalo i la whawhionga le ngata lea o le awhainga luenga Pasifika uma o lo whapena o na ngafa ia mare nei nga luenga fita o le whaia leo tui pui pui ma le whainga o siaki o le COVID se furu i valeanga e a foi. You guys are putting your lives at risk, risking your lives for our people. Ai mamoli atu le nganga o le whaaftai, whaatasi le atua i whaiva matiu te o whenga iai manu e foi wha moe moe atai au, maua se te ata whaataranoanga i le vai aso fou, whaaftai tele le mamoli nei a fiafi, so i foi ia. Ia so i foi ia manuia foi laua whionga Lorenzo ma le au aunanga whaftai lava. Ia, le nasa mua ua whaafonga i le whaataranoanga le tātou Porkalame le Pacific Health Talanoa, ma se tasio whaulu o lo whapenau na whaanga soloina ia le whaingo tui pui pui tonu o South Auckland ia mo tangata Pasifika le whionga ia tui whaasasina Maria la Whaele. Tele i o lipoti mai i talonga a wheleti le sa whianga ia o ngai Samoa. Pe a maea ia le tātou Porkalame lea. Tuli tatau mai le vaenga lua o le tātou Pacific Health Talanoa. So i fua ia. Squad, baby. Rex, J Sands. Let's go. Oh, say I'm say you are complete to me, I get you. By the way that you move and the way that you smile. Say, oh my Dorima, baby, you be giving your hand, I'll take you anywhere. You give me something that I never had. Cause you care, but about to me and the family. Say, why you waiting on me to talk to you? Yeah, I'ma listen what y'all say. Yeah, don't move on in and come here. Yeah, they on the nail, to dirty wine, girl, dirty wine. Yeah, say, tama in and not the bite, say.